Menhakipor berkisngi ke belalai ia ke Khasi Student Union Harilum Jaintia lakot kelum lang daga KSU Jaintia Hills Unit. Henry haka artrik uya yong araja ar lapan skam ye kinong elam bat kit khot bapura jong ke KSU hapo ka district balatip kum ka Khasi Students Unions East Jaintia Hill District Unit. Haka balawan man pen bam sma ye kinong kit kam bat kit khot da u president rang ba jong ke seng uba lambok starwell marngar. La sakilang ru ye kini ke jingplay unit ha East Jaintia Hill District da kinong elam jong ki seng balang baper bakuntup ye ke Jaintia Students Unions balami khmat da u president u samla Jersom Shila u president ka Jaintia Student Movement uba LS Rambai u president ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People East Jaintia Hill District uba Mark Mirror Sitting ka President Jong ka State ka kong Dewi Tongper bat kiwi kumjoru lai don ringkat lang u menteri ka sarkar jela u badai u MLA ka than uba kermen shila u Deputy CM ka Jaintia Hills Autonomous District Council u badai ru unong ilam barim jong ka KSU Narilum Jaintia uba Laski Rimbai u MDC ka Clearian uba Finliness Bare u Reverend Father George Shining Lungkoi u Reverend Emlanki Sapo bat kiwi ki riurangba kinongilam jong ka KSU East Jaintia Hill Union kibala penskam bat sha penbam smai ha kani gesngi ki kintup yo president usamla Stimly S Switchen vice president usamla Salty Rinklem general secretary uba Quilli Suchiang assistant general secretary uba Panchai Kupar Dakhar finance secretary uba Shania Skam Dakhar assistant finance secretary uba Charity Suja bat uba Kilang Shila organizing secretary ba Deni Wan Lengdo assistant organizing secretary uba Ulen Bat Pedang Chibait Rambai bat uba Adon Bok Mukim education secretary uba Emon Sharmang assistant education secretary uba Santuba Bamon uba Benito Suja publicity secretary uba Hame Wan Penhon Rinklem assistant publicity secretary uba Meshak Kendo office secretary uba Jovelity Dakhar bat Krishan Dakhar environment and socio cultural secretary uba Panuel Tongper bat kiwe parari iha pasotu bagaja jendreo kadai tangkowe inong keren kiba sakmat kilapat sengo bat kilakren iya kibabon ba kibenta kibiadai haka jinglong cuman jom kisamla bat kikelhun sang balang baper ya kai kedaw tanrai bagi ki yaksar bagi dawa na kapor syak sorkar pempat sengo ya kimat kicura Rikum kisamla Bisham je kene kalong kuar ni smutu baki don sebut ke jingkia jingsham bat kata ka ki jingsar hagi jingmot ju perkhat ki jongki ni smutu syai bakum ka chat penreu minam la banlen ba ka cak jingkiu iran ka yo kokot tayunu jor hagi post na mi manswa ngatrai ila boni ba kam yo kam kot hakani ka pateng na jomi Lada pipai sepat hang kepuli putiru lajan bon kilong jing kilas dang ban soto bag jingnang jingstan kolong mokongsan hadu kata handai hama persyang banyak hai benta baper jom kene bri nyu traf libro kawai ngai dang don sibun pak kecing tuna kumakren baklak kiu hakajo kokot lagi dang don pak kawai kecing tup kata galong kahir asap kata kejingnang instan wat kini kespak senam bahal kowe kemakran sepang kata galong kilat kabu babun hi kisilai tang poso solong handai hai benta baper ki tanno bandong kaduna adu kata anaman thaj bankren ya gani namar bijong agri juk jongi bau kulam kamnep bane kawailam Rikadon pat hateng lada kita babat yu kulam bolong kamnep ban kawailang wailam kadon ke bentar ubah kadon ke cingma ke bakrau lagi pedon kamba kala yu tau kulam lagi pedon kam hakalenti ke badai bantai ye ke emlang salang kam tam bantai ye kari bekerja riu kata kadi cingkerku bat ke cingsong sengan ya kene pateng bat ke pateng bansuan badai lalu tak ibentang kibakum keseng kibabun kiyoi kecingyak denti jong ki isu nyem song sorong bengila kenjo yo to mau mer bosau ka arta jong ki isu
hari gedang tahu ngudap rampat badang bun ki bangin persamla kon pendep nam ta ka chang lut ngi kum ki samla ka jingang lut tolong ban pen scam ki paya jong gari bekajat tu brokoi ki babun ki mak ni labu wa khmak jong ka sarkar handrai ki babun kidang sakut ngim tep ya ki daw ton rai ngatrai ki badon sports get teret tep khama rekom ka sang bat ngingat kum ki khun sang balang ngena man thak pat banjai pen sawa banjai pen snguk syak sarkar bagadai pen urlong om dai kecing lut ba kecing mentoy ya kinong ilam sang balang dai kecing mentoy yau khun ujar jong kapri nyu trap bi brokoi ya banjai rakat ke bormet ke bor perkat ya banjai rakat tu ba kecing start kecing sempang ya banjai khun kum bine ke jok tu jong Ngihapan pun seluruh ikut sama, bikin nanti sejrong kecing pulih jongki. Ngihap aman siam mak yaktu bateri kam lajong. Ngihap aman siam ru, wat yakinu ki bentar ki bano senang ya kari berkecai cenderung. Makum kecai cenderung ni don kam lut. Lajong ka bentar pengen pendap cegah bateri borok. Kenang gelak penyelat, lak penyedek persak. Jadi gibor bersabar, ki persang ban penjat perang jaga kecai cenderung gojongi. Oki samla kipara kum kipara ba kum ki himan kibodon kaying kasem jong ki isu kan topro ki perlok perjor golong kinong yalam na kuwi pat kiseng balang kakam nong yalam ngajuong kam dai ke pansnya kadai kakam rang bat kata ka cengkit ke bakiang kadon hanga bat api jing saban ki babun jing thor ke babun jing penting ke babun bar ke jing wo ke jat ke babun handai tang kita bas kem ke norem ihapan jene la phi snap ken thor balai ki snap la pikiran ki ong balai ki subunia sa ngenam snap ya kita ki handai ngi belle ya ke batam ya ke ba kum ke jat ndrei wat kum ki samla idon kam yir banno senyang ya kari ke jat ndrei koi kentang yawa ngenam cem subun ke por ngabu kecing terku kerdo di kiki sama pentelun ya sanan tem terikam jong ki isu nang ni distrik kecing ya kecing ya long kawai bat cing sngau supara wadam ala baganono kapi ban bandrong haji yang asam kecing mut terbekat ke jompi balong kecing pat cing pra kecing tiang kecak penting ke jongi isu tu kecing jalai jongi bar jalan ki mandiri kecing tiang kamcat kai yulese mangingi pat depra rengi skam rengi long kawai rengi la balik nak lu ke jeli bagi la ban trai ya gari ke cai cendeu kata kolong sebentar bagi tai bagi pen skam jau tau paya pas skam jong gari ke cai cendeu kawai ya jing surat ya jing tebreu bet teblai mat kan mau ke pis sem je kalong kor nong yalam kam dai kalenti ke bajri dai kalenti bakul orang kin bun ki kendon phaban long bet soi la de renti la de man keren ban man thaj ban keren ki isu ki wakta sa ya kari ba kechat ndo wai chan bad upun siaw ni ki pai ba ue ka awareness wato nongkong to na yung mani ki self responsibility bad kam jo le ka sarkar u em lang chru pi tene te daw la di kre lang woro nga oi pi lemani kam da klam yu he benami la di imani ki te ki benami nga oi pi hagwi gisni to do yu ka tha ko bhaw udai lu di woro wat ko sula wo te ni le hagwi sni daw do i tene te daw pi kam ki sing balang ki bo maya hani nga oi pi woro to ki pu ki para ki yonga ki wa he ki bo man kam ki pu wa he ki yonga ki bo man kam ki pa ki ma ki wo woro hini imani kam chi yu jisem dan with due respect yang ma ohi baik ham sa per ma kwa clarify kintu binte no ohi wa ledi jia ha yung yang minister kamno siawi kwa au kulam re ni banta ga jingchi yang i ro boy pi mut pi nga ma khe trebi pi ma daman pi kam wi na khe pi kam pu yu he u yonga ha po yong ni ga than yo i tani te daw ledi jia pi nga kamno siawa ong pi ledi jia gi wa hajung pi wa hajung yonga prado prasnami i ong pene pensa ai ya gani ga khamtam ya ga chai bru yong i muntu jia pi win ki chai bru ile am khata we na kam nong khma yong gani ga thain am khata gom to do yang wat ya kita gi wa ong la di em gi nong dai kwai nong dai pati la gi la snyau si ba gi snyau wo chai bru yong i cha le be jot le cha panchito mo ha gi nu gi bar jala
nete daw nga OIP hambo gijing duwai wakta ngi snyau thu bi wanga chim pi kam ki family hakte gijing duwai OIP ujia yaki nomi khmat bi yongi boy jia happy ni ba you are my family tam kwa oman gamte ham sau thu bakla ni ba iklami ya jai bru ngalo jai bru yong pi hani po mi khalaya yong im em wi lo jai khar wan man ka mu minister da new MLA nga OIP lagi kita em gitu kita tu kan di reservation seat ya kita ki non tribals kete ha woman kita jai bru re iboro ini kawasan pusan san punyau ngut kita ki MLA to ki jai bru ki do islam ku yong pi taham kwa rawi UGI ni ba i kwai protect ya jai bru ba de khanda ku chi ap yong i tengah ini niau kam clarify pan ma ben pi ma ko hi bai dekan ham sau per wa kwa he open TVP wa ngakan nu maya ini pi ro to man ki jai bru yong i ki do islam ke jingjia hayung yong pi ke jingjia hayung yong a to ke jingjia yong i ro lang i ne te dau ngau dua ya ro i lai di na so islam lai ne jige ya ro kam tam lai di na kita ki poi e hapo yong ni ki than yong i was char di i ngana le yong a kamu bru yi man ha government you em hunu nu benta han re ngam ling to ngau jai bru yong ni kasip na re i